برنگ و پروک، به چیروک و چیوانوک، به لاوک و حیرانوک، به بختان و فیدفیدوک، تو بیجو از ده بگیرم و چدوه دولت مدنه دولت ورن ناس نام برینین گین قد ورن آلایا فرینین بیمنت بس بوکا خوب خملینین هر جاره اک بخوب بد حتی گنگی ام دیمینین سرخد و بنخد تو بیجو از ده بگیرم و چدوه دولت مدنه دولت ورن سنورا پرشان گین پشمرگی بشیر و مطال گین ورن خوگوری ولاد گین بلا همیا گهله ببید دی حوار گین و جدوه دولت مدنه دولت قربانی دان سر مفرز الویکاخه بلا شهید آرام ببلبل آخه درمانی نبوه برید و داخه ورن بگ ودا بچین سر شاخه تازی بکین و جدوه دولت مدنه دولت ابی جاری دو ماهی که گوت نامه بس هر جار شاشکا ایکیل سرسرم ورن چکین با آسنی قفل و کلیلا درم و چدوه دولت مدنه دولت ورن داب صبر و هدار بین ورن ایک دنگ و بریار بین بو ایک و دو پشت و بار بین خدا دولت و کمار بین و چدوه دولت مدنه دولت دنیا بانو با گردانه هر کس خدا نشتیمانه بوانا هر حق وانه بومش حرام و تاوانه و چدوه دولت مدنه دولت ورن بابه دهی مر هر اکی بارا خبر او جهه دو او جهه من جیمورو امزاکر و چدوه دولت مدنه دولت ورن زویا خوب کلین ورن دود لیه نهیلین کانیکا بگ و جیانه ام نشیلین به اگودو گازی بکین و چدوه دولت مدنه دولت کرکوب دلاد زبرینین شنگال گلاد خملینین کی دبید گلمه بجیتن دی و جینین و چدوه دولت مدنه دولت ورن جوکا خوزخ بیرگین بک بزارو کت خوفیر گین جزانست و کردینیه همی سرات جیوتیر گین و بیجینه و چدوه دولت مدنه دولت دهیو برچون ابروک ها تشوینه بس کشتن بس ری بارد خوینه گردنه وید و پش سنور آرینه ما فهمه اوريكا عند چینه دو بیجو از ده و گیرم و چدوه دولت مدنه دولت 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 دولت Am 25. September wird die Regionalregierung Kurdistan-Irak ein Referendum über die Unabhängigkeit irakisch-Kurdistans durchführen. Das Referendum ist sowohl völkerrechtlich gedeckt, alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung, als auch inhaltlich nachvollziehbar. Wir, Kurden aus Hannover, sind heute hier zusammengekommen, um unsere Solidarität mit den irakischen Kurden öffentlich zu machen. Indem wir symbolische Wahlen durchführen, wollen wir zeigen, dass wir an der Seite der dortigen Bevölkerung stehen. Nicht allein die irakische Zentralregierung, sondern auch die Regionalmächte Türkei und Iran, die USA, die Bundesregierung, die EU und der UN-Sicherheitsrat haben sich gegen das Referendum ausgesprochen. Diesem weltweiten Druck möchten wir mit unserer Kundgebung etwas entgegensetzen. Wir möchten für mehr Verständnis für die Entscheidung irakisch-Kurdistans werben. Die auf dem Sykes-Picot-Abkommen basierende künstliche Grenzziehung im Irak vor 100 Jahren hat vor allem Leid, Vertreibung sowie ethnisch und religiös motivierte Verfolgung mit sich gebracht. Die Bilder von vergasten Kindern und Frauen unter Saddam Hussein sind immer noch im kollektiven Bewusstsein verankert.
Hunderttausende Menschen wurden unter dem Baas-Regime ermordet. Die Menschen in Kurdistan-Irak haben kein Vertrauen mehr in den Irak und werden daher voraussichtlich mehrheitlich für die Unabhängigkeit stimmen. Auch die irakische Zentralregierung nach dem Baas-Regime ist nicht in der Lage, die Freiheit und Sicherheit der Menschen in Kurdistan-Irak zu gewährleisten. Sie hat den jüngsten Vormarsch des sogenannten Islamischen Staates sowie den Religionskrieg zwischen Sunniten und Schiiten nicht verhindern können. Folge war, dass beispielsweise tausende Mädchen und Frauen verschleppt, vergewaltigt und abgeschlachtet wurden. 2 Millionen Flüchtlinge mussten nach Kurdistan-Irak flüchten und haben die dortige kriegsbedingte Wirtschaftskrise weiter verschärft und die kurdische Regionalregierung vor unüberwindbare Herausforderungen gestellt. Die Idee eines föderalen Staates im Irak ist gescheitert, auch weil die Verfassung des Irak schwerwiegende Mängel aufweist. So wurden die für einen föderalen Staat unabdingbare zweite Kammer, die Kammer der Regionen, nicht durch die Verfassung etabliert, sondern die erste Kammer soll diese schaffen. Dies ist nie geschehen. Die schiitisch dominierte erste Kammer hat keinerlei Bereitschaft, ihre Macht durch die Schaffung einer zweiten Kammer mit anderen Gruppen innerhalb des Irak zu teilen. Auch das ebenfalls in der Verfassung vorgesehene Verfassungsgericht, unverzichtbar für die Lösung von Konflikten zwischen Zentral- und Regionen, existiert bis heute nicht. Kein Wunder, dass die Konflikte zwischen Bagdad und Erbil stetig gewachsen sind, ohne dass Lösungsmechanismen in Sicht sind. Die irakische Zentralregierung kommt weiteren Verpflichtungen aus der Verfassung nicht nach. Beispielsweise sieht Artikel 140 ein Referendum zum Status von Kirkuk vor. Dennoch wird der Artikel nicht implementiert. Kurdistan zustehende Gebiete aus dem Haushalt in Bagdad sind seit Jahren nicht mehr nach Erbil überwiesen worden und die kurdische Regionalregierung ist deshalb nicht in der Lage, die Gehälter der Staatsbediensteten auszuzahlen und notwendige Investitionen zu tätigen. Die Arbeitslosigkeit ist rasant angestiegen. Darüber hinaus haben die Kurden im Ersten und Zweiten Golfkrieg sowie im Kampf gegen die Terrormiliz IS viele Opfer erbracht und sich als zuverlässige Partner der zivilisierten Welt bewährt. In den letzten Jahrzehnten haben sie ein politisches Modell entwickelt, das unterschiedlichen Volks- und Religionsgruppen sowie Frauen und Männern die Gleichbehandlung zusichert. Als souveräner Staat würde Kurdistan weiterhin einen erheblichen Beitrag zu Frieden und Stabilität in der Region leisten und eng mit dem Irak zusammenarbeiten. Vor diesem Hintergrund sehen die Menschen in Kurdistan-Irak keine Alternative dazu, als von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch zu machen. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker gemäß Artikel 1.2 der UN-Charta ist eines der Grundrechte des Völkerrechts. Demnach kann ein Volk frei über seinen politischen Status, seine Staats- und Regierungsform und seine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung entscheiden. Kurdistan-Irak wäre dank seiner natürlichen Ressourcen im Fall der Staatsgründung lebensfähig. Wir fordern die zentrale Regierung des Irak, die Nachbarstaaten Kurdistans, die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, die Bundesrepublik Deutschland, die Europäische Union und die Vereinten Nationen auf, den Ausgang des Referendums anzuerkennen und das völkerrechtlich verankerte Recht der Menschen in irakisch-Kurdistan auf einen eigenen Staat zu respektieren.
bayadi sadang bada bayadi sadang bada denge doza wala temil dünya girtu bernada dünya girtu bernada dünya girtu bernada گلاش یکونا بانگولایا ابوهار خوشوگاش سنگا سنگا سنگلمن بایادی سادنگ بدا بایادی سادنگ بدا بایادی سادنگ بدا دنگی دوزا والله تمر دنیا گرتو برندا دنیا گرتو برندا دنیا گرتو برندا زنگلمن وشاوار وقازية وشاوار وقازية وشاوار وقازية أوازا في زنگازينجي شفرهنگا قازية شفرهنگا قازية شفرهنگا قازية زنگا زنگا زنگلمن بايادي سادنگ بدا بايادي سادنگ بدا bayadi sadang bada denge doza wala temin dünya girtu bernada dünya girtu bernada dünya girtu bernada زنگلمن bayadi sadang bada bayadi sadang bada bayadi sadang bada denge doza wala temin dünya girtu bernada dünya girtu bernada. On September 25, the Kurdish regional government of Iraq will hold a referendum on the independence of Iraqi Kurdistan. The referendum is covered by international law. All people have the right to self-determination and comprehensible in terms of its content. We, Kurds from Hanevoer, have gathered here today to show our solidarity with the Iraqi Kurds. By organizing symbolic elections, we want to show that we support the population in Kurdistan, Iraq. Not only the central Iraqi government, but also the regional powers Turkey and Iran, the US, the German government, the European Union and the UN Security Council are against the referendum. We want to stand up against this worldwide pressure. We want to make clear why the Iraqi Kurds have decided to implement the referendum. The 100-year-old artificial frontier in Iraq, based on the Sykes-Picot Agreement, has mainly brought suffering, expulsion and religiously motivated persecution. The images of gassed children and women under Saddam Hussein are still anchored in the collective memory. Hundreds of thousands of people were murdered under the Ba'ath regime. The people in Kurdistan, Iraq no longer have confidence in Iraq. In all likelihood, therefore, an overwhelming majority will vote for independence. Moreover, the Iraqi central government, after the times of the Ba'ath regime, is not in a position to guarantee the freedom and security of the people in Kurdistan, Iraq. It has not been able to prevent the recent advance of the so-called Islamic State and the religious war between Sunnis and Shiites. The result was that, for example, thousands of girls and women were kidnapped, raped and slaughtered. 2 million refugees had to flee to the war-torn Kurdistan-Iraq region, further exacerbated the existing economic crisis, and confronted the Kurdish regional government with numerous challenges.
The idea of a federal state in Iraq has failed, also because the constitution of Iraq has serious deficits. The second chamber, the Chamber of the Regions, which is indispensable for a federal state, was not answered in the constitution. Instead, the first chamber was instructed to create it. This has never happened. The Shia-dominated first chamber had no willingness to share its power with other groups within Iraq by creating a second chamber. Even the Constitutional Court, which is also foreseen in the Constitution and indispensable for resolving conflicts between the headquarters and the regions, does not exist to this day. No wonder that the conflicts between Baghdad and Erbil have grown steadily, with no solution mechanisms inside. Moreover, the Iraqi central government is also not fulfilling the obligations under the Constitution. For example, Article 140 provides for a referendum on the status of Kirkuk. However, the article is not implemented. Baghdad has not transferred Kurdistan's share of the national budget for years, and the Kurdistan regional government is therefore unable to pay the salaries of state officials and to make necessary investments. Unemployment has risen rapidly. The Iraqi central government does meet further liabilities from the constitution. In addition, the Kurds have made sacrifices to the First and Second Gulf War and have proved their worth in the fight against the Islamic State as a reliable partner of the civilized world. Over the last decades, they have developed a political model that assures equality of treatment for different ethnic and religious groups, as well as for women and men. As a sovereign state, Kurdistan would continue making a significant contribution to peace and stability in the region and work closely with Iraq. Against this background, the people in Kurdistan see no alternative to using their self-determination right. The self-determination right to people, according to Article 1.2 of the UN Charter, is one of the fundamental rights of international law. It states that a nation has the right to freely decide its political status, its form of government, and its economics, social and cultural development. Kurdistan, Iraq would be viable in the event of the founding of the state thanks to its natural resources. We call on the central government of Iraq, the neighboring states of Kurdistan, the permanent members of the UN Security Council, Germany, the European Union and the United Nations to recognize the outcome of the Kurdish referendum and to respect the international right of the Kurds to their own state. Şahlık şahlık
Am 25. September wird die Regionalregierung Kurdistan-Irak ein Referendum über die Unabhängigkeit irakisch-Kurdistans durchführen. Das Referendum ist sowohl völkerrechtlich gedeckt, alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung, als auch inhaltlich nachvollziehbar. Wir, Kurden aus Hannover, sind heute hier zusammengekommen, um unsere Solidarität mit den irakischen Kurden öffentlich zu machen. Indem wir symbolische Wahlen durchführen, wollen wir zeigen, dass wir an der Seite der dortigen Bevölkerung stehen. Nicht allein die irakische Zentralregierung, sondern auch die Regionalmächte Türkei und Iran, die USA, die Bundesregierung, die EU und der UN-Sicherheitsrat haben sich gegen das Referendum ausgesprochen. Diesem weltweiten Druck möchten wir mit unserer Kundgebung etwas entgegensetzen. Wir möchten für mehr Verständnis für die Entscheidung irakisch-Kurdistans werben. Die auf dem Sykes-Picot-Abkommen basierende künstliche Grenzziehung im Irak vor 100 Jahren hat vor allem Leid, Vertreibung sowie ethnisch und religiös motivierte Verfolgung mit sich gebracht. Die Bilder von vergasten Kindern und Frauen unter Saddam Hussein sind immer noch im kollektiven Bewusstsein verankert. Hunderttausende Menschen wurden unter dem Baas-Regime ermordet. Die Menschen in Kurdistan-Irak haben kein Vertrauen mehr in den Irak und werden daher voraussichtlich mehrheitlich für die Unabhängigkeit stimmen. Auch die irakische Zentralregierung nach dem Baas-Regime ist nicht in der Lage, die Freiheit und Sicherheit der Menschen in Kurdistan-Irak zu gewährleisten. Sie hat den jüngsten Vormarsch des sogenannten Islamischen Staates sowie den Religionskrieg zwischen Sunniten und Schiiten nicht verhindern können. Folge war, dass beispielsweise tausende Mädchen und Frauen verschleppt, vergewaltigt und abgeschlachtet wurden. 2 Millionen Flüchtlinge mussten nach Kurdistan-Irak flüchten und haben die dortige kriegsbedingte Wirtschaftskrise weiter verschärft und die kurdische Regionalregierung vor unüberwindbare Herausforderungen gestellt. Die Idee eines föderalen Staates im Irak ist gescheitert, auch weil die Verfassung des Irak schwerwiegende Mängel aufweist. So wurden die für einen föderalen Staat unabdingbare zweite Kammer, die Kammer der Regionen, nicht durch die Verfassung etabliert, sondern die erste Kammer soll diese schaffen. Dies ist nie geschehen. Die schiitisch dominierte erste Kammer hat keinerlei Bereitschaft, ihre Macht durch die Schaffung einer zweiten Kammer mit anderen Gruppen innerhalb des Irak zu teilen. Auch das ebenfalls in der Verfassung vorgesehene Verfassungsgericht, unverzichtbar für die Lösung von Konflikten zwischen Zentral- und Regionen, existiert bis heute nicht. Kein Wunder, dass die Konflikte zwischen Bagdad und Erbil stetig gewachsen sind, ohne dass Lösungsmechanismen in Sicht sind. Die irakische Zentralregierung kommt weiteren Verpflichtungen aus der Verfassung nicht nach. Beispielsweise sieht Artikel 140 ein Referendum zum Status von Kirkuk vor. Dennoch wird der Artikel nicht implementiert. Kurdistan zustehende Gebiete aus dem Haushalt in Bagdad sind seit Jahren nicht mehr nach Erbil überwiesen worden und die kurdische Regionalregierung ist deshalb nicht in der Lage, die Gehälter der Staatsbediensteten auszuzahlen und notwendige Investitionen zu tätigen. Die Arbeitslosigkeit ist rasant angestiegen. Darüber hinaus haben die Kurden im Ersten und Zweiten Golfkrieg sowie im Kampf gegen die Terrormiliz IS viele Opfer erbracht und sich als zuverlässige Partner der zivilisierten Welt bewährt. In den letzten Jahrzehnten haben sie ein politisches Modell entwickelt, das unterschiedlichen Volks- und Religionsgruppen sowie Frauen und Männern die Gleichbehandlung zusichert. Als souveräner Staat würde Kurdistan weiterhin einen erheblichen Beitrag zu Frieden und Stabilität in der Region leisten und eng mit dem Irak zusammenarbeiten. Vor diesem Hintergrund sehen die Menschen in Kurdistan-Irak keine Alternative dazu, als von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch zu machen. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker gemäß Artikel 1.2 der UN-Charta ist eines der Grundrechte des Völkerrechts. Demnach kann ein Volk frei über seinen politischen Status, seine Staats- und Regierungsform und seine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung entscheiden. Kurdistan-Irak wäre dank seiner natürlichen Ressourcen im Fall der Staatsgründung lebensfähig.
Wir fordern die zentrale Regierung des Irak, die Nachbarstaaten Kurdistans, die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, die Bundesrepublik Deutschland, die Europäische Union und die Vereinten Nationen auf, den Ausgang des Referendums anzuerkennen und das völkerrechtlich verankerte Recht der Menschen in irakisch-Kurdistan auf einen eigenen Staat zu respektieren. Gol, gol, gol,
جای قفشین بود عالم جرافین بود بمخوش دامهش ام ببینا و سرمست ام بیشاب سربست نزانین خم روین خم بلین پی زمین گلک بکلمه دنا باغی رما گلا صوب امن دور بجبن بین بگن دور بدور ام بین بگن دور بدور ام بین بگن دور بدور On September 25, the Kurdish regional government of Iraq will hold a referendum on the independence of Iraqi Kurdistan. The referendum is covered by international law. All people have the right to self-determination and comprehensible in terms of its content. We, Kurds from Hanevoer, have gathered here today to show our solidarity with the Iraqi Kurds. By organizing symbolic elections, we want to show that we support the population in Kurdistan, Iraq. Not only the central Iraqi government, but also the regional powers Turkey and Iran, the US, the German government, the European Union and the UN Security Council are against the referendum. We want to stand up against this worldwide pressure. We want to make clear why the Iraqi Kurds have decided to implement the referendum. The 100-year-old artificial frontier in Iraq, based on the Sykes-Picot Agreement, has mainly brought suffering, expulsion and religiously motivated persecution. The images of gassed children and women under Saddam Hussein are still anchored in the collective memory. Hundreds of thousands of people were murdered under the Ba'ath regime. The people in Kurdistan, Iraq no longer have confidence in Iraq. In all likelihood, therefore, an overwhelming majority will vote for independence. Moreover, the Iraqi central government, after the times of the Ba'ath regime, is not in a position to guarantee the freedom and security of the people in Kurdistan, Iraq. It has not been able to prevent the recent advance of the so-called Islamic State and the religious war between Sunnis and Shiites. The result was that, for example, thousands of girls and women were kidnapped, raped and slaughtered. 2 million refugees had to flee to the war-torn Kurdistan-Iraq region, further exacerbated the existing economic crisis, and confronted the Kurdish regional government with numerous challenges. The idea of a federal state in Iraq has failed, also because the constitution of Iraq has serious deficits. The second chamber, the Chamber of the Regions, which is indispensable for a federal state, was not anchored in the constitution. Instead, the first chamber was instructed to create it. This has never happened. The Shia-dominated first chamber had no willingness to share its power with other groups within Iraq by creating a second chamber. Even the Constitutional Court, which is also foreseen in the Constitution and indispensable for resolving conflicts between the headquarters and the regions, does not exist to this day. No wonder that the conflicts between Baghdad and Erbil have grown steadily, with no solution mechanisms in sight. Moreover, the Iraqi central government is also not fulfilling the obligations under the Constitution. For example, Article 140 provides for a referendum on the status of Kirkuk. However, the article is not implemented. Baghdad has not transferred Kurdistan's share of the national budget for years, and the Kurdistan regional government is therefore unable to pay the salaries of state officials and to make necessary investments. Unemployment has risen rapidly. The Iraqi central government does meet further liabilities from the constitution. In addition, the Kurds have made sacrifices to the First and Second Gulf War and have proved their worth in the fight against the Islamic State as a reliable partner of the civilized world. Over the last decades, they have developed a political model that assures equality of treatment for different ethnic and religious groups, as well as for women and men. As a sovereign state, Kurdistan would continue making a significant contribution to peace and stability in the region and work closely with Iraq.
Against this background, the people in Kurdistan see no alternative to using their self-determination right. The self-determination right to people, according to Article 1.2 of the UN Charter, is one of the fundamental rights of international law. It states that a nation has the right to freely decide its political status, its form of government, and its economics, social and cultural development. Kurdistan Iraq would be viable in the event of the founding of the state thanks to its natural resources. We call on the central government of Iraq, the neighboring states of Kurdistan, the permanent members of the UN Security Council, Germany, the European Union and the United Nations to recognize the outcome of the Kurdish referendum and to respect the international right of the Kurds to their own state. Kinem Yotkaru karker Gundiu rençber Hemu proleter Delli Kurdistan Çorşu volkan Tebdina metin Agru petin Sorun vakitun Adır yakarsun Kavabıt takın Dünya deheji Evtetu agır Düşmün dukkuji Kinem Hey 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 Kinem Hey 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 Kinem Hey 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 Kinem Emin rojlat Tebbercu kelat Tebbajaru gund Tebznaru lat Jiddeste düşmün Düşmüne khunkhwar Qurtu koledar Jirrom jifrreng Jirrojim pirteng Dukushtun ujeng Paras, paras Paras mev rojhla Kinem Hey, 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 hey Kinem Oh, Kinem Kinem Gelle serafras Düşmüne düşmün Dosti haştı khwaz Em khosh mirov Ne hırçu hov Leçibkim beşer Düşmün naçı der Babu kalin me Dukhwestin serbest Nakhwazim bijin Tabet bindes Hey 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 Kinem Hey 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 Kinem Oh Kinem Oh Kinem Emin ev kurdi Serişku hassin İroji düşmün Jimmet bittirsin Bina barudi Kettef ozi min Khwazim hawir Bittakım jibbin Disa vak şira Bitkevin çiya Nakhwazim bimrin Dukhwazim bigirin Kurdistan ahwe Ahamidiya Kinem Hey 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 Kinem Hey 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 Kinem Oh Kinem Oh Kinem Emin ev kardokh Khaldi ve kebnar Emin ev mitan Hayru zobar Emin ev lolo Kartoku kudi Emin madu gosh Horiyu gudi Emin kurmanju Kel horloru gor Emin em kurdin Lijeru lijor Çen hezar salin Kurdistan ameh Perçep perçep mah Bin deste düşmün Berdan eftextu eftac Hinek bun
آغا هنک جیم بومبک هنک جیم بونه جاشن جاردارا کردستان فروت وان تبنی یارا بونه مذهب دار بونه اول پرست بونه پاش فرو به تسبیح و خشت تاکو دجمن شکان لمسر و پشت مدام بن لگان دولت و هبون بون دجمنی ها فرچه فرچه بون تاکو کردستان تاکو کردستان تاکو کردستان جارو پریشان کدر بندستان تاکو کردستان تاکو کردستان جارو پریشان تاکو کردستان جارو پریشان تاگ کردستان جارو پریشان کتر بندستان کتن خوی کتن خوی کتن خوا ظلم و زوری کتن خوا بندستی راکتن راکتن یک جاران سری خورا کرن لی دجمن سری زوج کرن یک جارنا بهیز سری خورا کرن لی دنیار سری زوج کرن لی لبی خاکی لبی اردی تووین جیان جاری هاتی چیاندن او اردی جیانی گرم دبی سار دبی دکلی دپجقینه بروس کے داوی تاوان ہلتینے رونا ہید کے روجیل ولا تھلدینے ہر وکین کاوال سرخو پیکتینے نشتمام پروران دولدینے يمنا وقلا بلا من اجدحها خوادلي جاربو النحا خازم وكمير جتازنا جنو مير رابن حم وكشير سريخ وحلدن جسر بلندن بجيهان جارك هم بدن زانين بلبرچك ماركسيز محابريچك خالينين قريب وحدرزو سالا بلندن وكدو بلندن ام دستريشن سربست بيشن دخوازم باللز قابان بابيشن كينام اشتی خوازنم سرداریم بلن گرناسن هر دم ام شر ناخوازن دبین وک هوی ام پاش فن ناچن لی دجمن در ربی دبین بشوری او قبول ناکی ام دبین براتی بلی او قبول ناکی وی وک روبی تول پاش خوننا نیری
نخوازن إنساني ديريش بقن بقرن وأستب بشكينن أفتي سين مردار شراب ما درخينن في سين مردار شناب ما درخينن جبوم روبان أم تبدو سويار